Nije me dugo bilo i osjećao sam potrebu da, čisto da vam se javim, da objasnim gdje sam bio zadnjih par mjeseci, šta sam radio i šta se dešavalo. Iz naslova videa već ste mogli da zaključite u suštini da smo kupili kuću, kupili smo nekretninu, uvalili smo se u kredit. Možda smo zagrizli više nego što smo mogli da progutamo, ali nije to baš nužno loša stvar. Ja na te stvari gledam pomalo patrijarhalno, znate, da čovjek tokom svog života treba da ostvari nešto na što će biti ponosan kasnije i kad dođe u neki stadij, da kad reflektira nazad vidi ono što je uradio, ne da protraći sve one prilike koje je imao i uz to sve ja što radim za dobrobit svoje djece i želim da i oni sutra imaju neke koriste od toga i da im koliko toliko olakšam put u životu s obzirom da je život težak i sa apsolutnom podrškom roditelja, a bez nje je ne trebamo ni diskutovati o tome. Htio sam da vam postavim par pitanja, dobro ne svima, ali ljudima koji se iole razumiju s obzirom da i supruga i ja trenutno lovimo koplja oko nekoliko različitih stvari koje bismo radili svako na svoj način, ali doćemo do toga i htio bih da vam pokažem kako to sve izgleda i kako smo došli na ideju i tako dalje. U suštini počeli smo da razmišljamo o ideji kupovine kad sam ja završio školu, dakle prije nekih godinu dana, kad smo financijski malo stali na svoje noge i ustabilili se i odlučili smo da prvo nam je na pamet pao stan, s obzirom da su kuće ekstremno skupe ovamo u Njemačkoj. Htjeli smo da nam djeca imaju makar mali kutak zelenila gdje mogu da izađu svaki dan da se igraju. Meni je to lično bitno s obzirom da sam ja dijete sa sela i smatram da svako dijete treba da ima priliku barem da odrasta na zemlji, na travi i tako dalje. Tako da dugo smo tražili, našli smo na par potencijalnih investicija, ali nije baš bilo za nas, bilo je ili preskupo ili previše ulaganja i tako dalje. Onda smo stupili u kontakt sa bratom moje supruge koji je rekao da bi on možda učestvovao i eventualno ako bi našli nešto što se sviđa i nama i njemu da bi kupili zajedno, tako da smo našli ovu kuću. On je kupio gornji sprat, mi smo kupili donji. Zajedno ja mislim da čitava kuća ima oko 300 kvadrata, 150 je naš stan, on ima 2 stana gore koji su 75 kvadrata, otprilike tako nekako. Stan je izgledao mnogo bolje na slikama i kad smo došli da pogledamo, dakle, nije bio nešto posebno, znali smo da će biti poprilično puno investicija, ali nakon, kako to obično i biva, nakon što smo počeli da rovimo malo po ćoškovima, vidjeli smo da je u suštini se mora bukvalno sve uraditi, tako da možete vidjeti da smo skinuli sve zidove, da smo, vidjet ćete, vodene instalacije su morali na novo raditi, struju smo mislili malo dotjerati ako bude bilo potrebe, ali onda smo vidjeli da i to također, da je vrijeme pregazilo sve te instalacije, tako da smo i njih počupali, pa ćemo i to raditi na novo. U suštini bilo je nekih stvari koje apsolutno nismo planirali, ovo su sve neke stvari na koje u jednom dijelu mozga imate na umu, znate da će možda doći pa se pripremate na to, ali stvari poput ovog prozora iza mene kojeg vidite, to uopšte nismo planirali jer kad smo ušli ovdje, dakle plan je bio da uradimo podno grijanje. To je bio apsolut must za mene, za moju suprugu, jer kada je u pitanju podno grijanje, investicija je možda na početku malo veća, ali se tu isplati na duže staze i daleko je ugodnije. Dakle, veća površina, toplije je i tako dalje. Znate već kako to ide. Međutim, kad smo došli, shvatili smo da nemamo dovoljno visine za podno grijanje, jer za podno grijanje vam treba koliko? 7 cm onih podnog grijanja, još estrih, pa sloj izolacije, u svakom slučaju treba vam 14-15 cm, a mi smo imali 7-8. Problem je bio ovaj prozor iza i prozor u spavaćoj sobi, koji su dakle bili svojom visinom onako napravljeni kako je išao stari pod, dakle
8 cm je bilo od prozora dole do samog betona. Imali smo opciju da uradimo podno grijanje od 7-8 cm, a to podno grijanje funkcioniše na principu da što tanje to skuplje i to je možda manja toplotna vrijednost tog podnog grijanja, jer što je tanje to je manja izolacija. Ili da zamijenimo ove prozore. Mijenjanje prozora je bila šteta jer su svi prozori ovdje urađeni prije koliko 10 godina, bukvalno su novi, ali s obzirom da smo i supruga i ja htjeli možda nešto malo modernije i tako dalje, odlučili smo da izbacimo ta dva prozora, pokazat ću vam malo kasnije. U suštini to nas je koštalo nekih 7.000 eura, dovukli smo od čovjeka iz Bosne, radio nam je i apsolutno smo prezadovoljni, znači kvalitet je ono top notch. Ja mislim da bi nas ovdje ovakva vrata koštala između 15-20.000 eura. Ono, apsolutno nam se isplatilo. Jeste opet da je investicija koju nismo planirali, ali se ne kajemo apsolutno. Da, to nam je u biti, što se tiče novca, vjerojatno će biti najveća investicija koju nismo planirali, ali kao što već možete vidjeti, zidovi su dakle goli, skinuli smo apsolutno sav maltar i sve ćemo raditi na novo. Ono što je problem svega toga je što iziskuje puno vremena. Ovo ovdje sve što vidite radi moj punac, ja sam tu samo kao ispomoć, ono što mogu fizički da mu pomognem, da mu nešto prenesem, šta ja znam, ove fine radove. Ja se to ne razumijem, to on radi, tako da radi kad ima vremena, u suštini samo vikendima, tako da je da proces malčice sporo ide, ali ne žalimo se. Trenutno izbacujemo zadnje ove otiske krša koji je bio u prostorijama tokom obijanja, tokom, šta ja znam, skidanja maltara. Da, u suštini daj da vam pokažem kako to sad izgleda. Evo, krenut ćemo od samih ulaznih vrata. Dakle, kad uđemo tu, ovdje je dnevna odmah. To je taj prozor o kojem sam vam pričao. Ovo će biti taj glavni, kako se zove, glavni dnevni zid, tu ćemo staviti TV, nećemo ništa puno džidžat s obzirom da sam ja pobornik nekog ne baš apsolutnog minimalizma, ali minimalizma u smislu da sad nije tu nešto puno nadžiđano. Tako da ćemo vjerojatno staviti neki ukras dole sa strana, možda one zvučnike i nećemo to ništa puno dirati. Ono što hoću da kažem je da planiramo da uradimo dekoraciju i tako dalje, da to sve bude u nekim zlatno, bež, bijelim tonovima, s obzirom da se meni jako sviđa ta orijentalna kombinacija boja, pa ćemo vidjeti nešto tako, dosta je otvoreno, onako dosta je topla. Ovaj zid što vidite tu, dakle on je bio pregrada za dnevnu i za kuhinju tamo. Supruga mi je sugerisala da možda ne bi bilo loše da ga skinemo, da dobijemo onako malo moderniji, malo izmijenjeniji, ali moderniji izgled, raspored stana. Meni se ta ideja svidjela, ali problem je bio što je ovaj zid tu noseći. Dakle, ova ploča gore se naslanja na taj zid, pa smo imali problem šta da radimo. Ja sam htio da ga skinem skroz, ali smo zvali majstora koji je rekao da je to poprilično opasno, ali da otprilike 2,5 metra nije problem, s tim da smo mi dodatno, zapravo ne mi, nego moj punac, ozido tu kao što vidite dodatno tu te blokove, koji će biti služiti kao stubovi za ovaj nosač tu koji će se nasloniti na njih i nositi gore ovu ploču. Tako da smo tu uspjeli malčice da improvizujemo kad je u pitanju ova prostorija. Ovo je kuhinja. Ovo su vrata od kuhinje koja smo počeli da zidamo, to ćemo zatvoriti. Tu ćemo staviti vjerovatno frižider, neki element. Kuhinja će ići u suštini ovako na L i ići će skroz ovamo do kraja. Ja sam imao želju da napravimo tu na U, da to bude kao malo ostrvo, ali je nepraktično s obzirom da onda gubimo tu ovdje ovaj prostor, tu ne možemo apsolutno ništa staviti jer zbog prozora. U suštini tu smo isto mogli staviti jedan ormar, sve će biti onda različito i to mi se ne sviđa, tako da ćemo staviti kuću, bukvalno cijelom dužinom ćemo staviti ovu kuhinju i tu ćemo isto sastaviti. Sto će biti ovdje malo na sredini tu, u ovom dijelu, čisto da ne
da ne bismo zabarikadirali tu ovaj prolaz. U suštini gledali smo da maksimalno iskoristimo ovaj prostor, ali da ne džiđamo puno. Ima dosta prostora, ali kad se stavi stvari, onda to drugačije izgleda i bitno je da prije nego što počnemo raditi ove fine radove, da isplaniramo gdje šta ide, zbog utičnica, zbog možda nekih svjetala, šta ja znam, tih nekih zajebancija. Ali u suštini ima dosta prostora i stvarno trenutno ne izgleda super, ali onako kako smo mi zamislili, mislim da bi trebalo biti ok. Hajmo dalje. Ovo tu je gostinski dodatni WC. Tu nećemo ništa puno raditi. Tu ćemo staviti, tu smo već stavili vodokotlić, tu će biti obična ona ugradbena WC šolja, tu ćemo staviti neki mali, mini lavabo, znači apsolutno minimalistički, nećemo to apsolutno ništa džiđati. Preko puta tog WC-a je jedna dječja soba, dakle trenutno se nema baš šta puno vidjeti. Onda idemo dalje hodnikom, ovdje lijevo je vjerovatno highlight WC sa kupatilom, dakle tu ćemo staviti ovaj veliki lavabo, 1,20 m, tu će biti kada, tu će biti bide, tu će biti šolja i ovdje je tuš kabina. Tuš kabina, mislim, 1,40 m ili 1,5 m otprilike. Ima poprilično prostora, mislim, dosta je komotna. Naravno, kad tu dođu još pločice, bit će to malo ovamo izbačeno, ali u suštini gledali smo da stvarno bude dosta prostor, da bude komotno. Jedino eventualno što će biti možda malčice skučeno je tu ovaj prostor između WC-a, odnosno šolje i tu ovih vrata koja će tu biti. Ali ništa strašno. Sad preko puta WC-a će biti moj studio, najmanja soba u kući, naravno pripala je meni. Tu ćemo staviti trosjed, ovdje ćemo staviti neki ormar za moje knjige i tu će gore biti TV, ovdje će biti sto na L i tu će biti moj računar i kamera i streaming gear i šta već ide uz to. Ali to ću vam sve pokazati kad bude sve gotovo. Onda idemo dalje do spavaće sobe, dakle ovo je naša soba, to je taj još jedan prozor koji smo morali da zamijenimo, odnosno vrata balkonska. Evo vidite da smo apsolutno sve skinuli, znači što je se moglo skinuti, zidovi su goli skroz. Tu će doći, otprilike ovako ćemo staviti krevet, šta sve već ide u spavačoj sobi. A ovo će biti još jedna dječja soba, a to ćemo napraviti neki razmještaj. Vjerovatno za Danija ćemo ovu sobu ostaviti. Borci, to je to. Nema se tu šta puno pričati, htio sam samo malo da vam pokažem gdje sam bio zadnjih nekoliko mjeseci, što se nisam javljao. I što sam htio još da vas pitam, za ljude koji se razumiju, supruga i ja lomimo koplja oko da li da stavimo svugdje pločice ili da stavimo pločice parket ili svugdje parket. Ona bi htjela da bude odjedina, da bude sve isto. Ja bih htio da u kuhinju stavim pločice, u hodnik da stavim pločice i u WC normalno stavim pločice. Ali njoj se to ne sviđa jer će biti različito, ovdje će biti parket, pa onda će biti prijelaz na pločice i tako dalje. Malo cijepidlači, ali u suštini možda smo napravili, eventualno ćemo napraviti mali kompromis da napravimo u dnevnoj i u kuhinji ćemo da stavimo pločice, ali strah me da ne budu hladne i ljeti i da i ljeti ne bude morao da palim grijanje djeci da ne bude hladno. Tako da ako neko ima pločice svugdje u stanu, možda mi čisto da mi kratko napišeš šta su prednosti, a šta su mane i da li bi oni opet stavljali pločice. Ne znam. Nemam pojma. Stvarno se lomimo oko toga. Ja bi iskreno stavio parket, ali opet stvarno ima tu taj prijelaz koji će biti vidljiv, a već kad radimo sve na novo, onda daj da uradimo da to bude i optički, prihvatljivo, estetski i tako dalje. U suštini da, bilo bi jako drago da mi neko napiše da li je to dobra ideja da stavimo tu ove pločice. Raja, hvala vam puno što ste gledali. Ukoliko budete htjeli da nastavim da vam snimam ovako neke stvari tu, pišite mi.
i mi se vidimo u nekom narednom videu. Budite pozdravljeni. Ćao!